بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli niya mga kakasihapag-iman, una-muna wasin pupudjihan iban sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagsarang sukul na to kanya katan in mga yanug hara niya kato tanyo ding ha mga kanikmat-nikmatan. Sibu da manahut maaslab karon na siyara impatut tutuk balan sin pagsarang sukul hakatan uno-uno na dirihilan niya. Sibu da matao di ban tiyo-tiyo suway na kita magsarang sukul kaniya. Labi luwa ning kita niyo mga kamanghuran kakasiagam Islam. Yari kita niyo halikusan sin agam Islam. Lagi in kita niyo nahinang kita niyo ding ha mga tulabul ilm. Murah-murahan in kita niyo madauhat na to in kata si maksud sin kita niyo hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya in pangadyan sin kita niyo harum ini in mga kakukunahan atawakan lialawag-lawag sin katan siulangan sin manusia. In mga kasabab-sababan atawakan mga karandanan hikaagpang sin mga kangian dumagpakkan niya. Sibu da hari pa dumagpak iban sinyaw di maragpak ning kangian biya din hikaangkat niya dun haon. Bukon ka na uno-uno na sadyang biya mga kagaos-gaosan sin kami iban sin waktu sin kita niyo murah-murahan magmumpaat katutan niyo. In panagnaan dayeng ha mga tarika atawakan dayeng ha mga amuin ikaagpang sin kita niyo dayeng hamakangian muna tahqiqut tauhidul khalis lillahi azza wa jal. In kangian ini inagdara sin kangian dana ingkatan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa na indua sibu dadeng ha bangsa manusia iban ding ha bangsa jin nagdara sin mga kunin dara nila ini nagdararisab si mga kangian. Indum lima bay-labay inasabot na to pag-agpangyat to inyat kumanunjo kisadya pa mga jin. Pa mga jin biya din hikaagpang na to kanila. Mura-mura niya to halom unyo nakatan. So muna di hayni tahqiqut tauhid al-khalis lillahi azza wa jalla. Suway mapamatan dun kanya labiluan halom simbigi jantung niya in panauhid khalis wayroon wayroon lamud-lamud sawasa in panauhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon pagduarwa wayroon niya sa sakutuhan uno-uno na siulangan ng hama piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod papagtauhid na in tauhid maalum ka to tanyo nabahagi na kuno nabahagi nagpila nabahagi nagto suway ini maparagbos sin hambuk muslim nagbuwal siya maparagbos niya into amuin bahagyan sin tauhid ini supaya di siya makasihag makakuha dayeng ha amuin matan panauhid sababang siya nakakuha dayeng ha panauhid hapanunga sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadat na tanto na sadya bang siya nakawa dun haon
makasihag na sa paduay. Amo yan. Muna, uni panagnan, tauhid, kawan ni uno. Tauhidur rububiyyah. Tauhidur rububiyyah. In tauhidur rububiyyah, huwa al-ilmu wal-iqrar bi anna Allah Rabbu kulli shay'in wa malikuh. Wal mudabbiru li umuri khalqihi jami'uhum. Amo yan, makna sin tauhidur rububiyyah, amo na ingatun mo, iwan tantuhon mo, kahagarun mo sa munatod in Allah subhanahu wa ta'ala, siya rin katan tag-amulahi hakatampya panjarin niya. Kahanitin ni hakatampya panjarin na sibo damano siya iba simbukon. Lamod na yung mga katan doon sin pitong lapis lang iba singgumi. Sibo da singki kita na to iba sinwala. Allah subhanahu wa ta'ala intag uno, intag tagono tag amulay singkatan sawab siya rin napapanjari bukon ka amo yan. So suwayat to ingaton singkitan yung katan, suwayat to di mabukto halom simbigi dyan tong singkitan no in tauhid ar-rububiyyah. In sumunod niya no inikarwa bahayin sin tauhid al-uluhiyyah. ما معنى توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. أمويان معنى سن توحيد الألوهية هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويتعلق بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة. أمويان إن توحيد ألوهية سيانا مؤين hapag ikhlas mo tungod kapag ibadat. Tunggalon mo in Allah subhanahu wa ta'ala haununong ibadat. Hakatunggal niya wayroon sa kuto niya. Uno-uno na jinis ang ibadat suway harap pa kain. Harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin sampul sin ibadat, biya na sin dua. In dua, uno siya? Ibadat. Ad-dalil. Ad-dua'u huwal ibadah. At inain dua yan, uno na dua pangayo, insiyan matawag siya uno. Ibadat. So in ibadat, isintag mustahak. Allah subhanahu wa ta'ala. Mukun ka. Nabang kau na ngayon, nang indua akaw, maduhay ning Allah ta'ala, uno'y maanahayat to. Siya kutuhan mo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang aun hajat mo, o pangayoon mo, pakasyo ko mangayo, lagi impiya ngayon mo yun, wayroon makarihil kay mo, wayroon makaso, wayroon makasalasay, uput in Allah subhanahu wa ta'ala, suway ko pa kayo mangayo. Suway ko matukan niya. Ud'uni, astajib lakum. Asabya baitan kita sin Allah, bang aong kagunahan mo, hahajatun mo, pakain ko mangayo. Matuko pa mga kubul, pa mga nunok, pa mga tasin bud, uno yun. Uno na bud. Harap ko matto sa ata yaw lo ning bud hatas yaw ni mga katampat-tampatan. Yaw basa nagdaras ng barakat. Ha? Labi na biyon bud. Budo na yaw. Bud bunggaw. Nakasakat kami pa bud bunggaw. Sa way ro sab nagpanden dito. Da kala lang na nakasakat kita miadto kita nang ha? Naya kita na mo to biya dining kaawam. Sin katotay manghuran nato amuin awam tuod hapag agama labi mo hapanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. O ni kunukubul hi nang tampat din na mag-ibadat ka matu mangindua ka matu. So hindi yaw makaril kay mo kamumpa at hindi dai sa makaril kay mo kamudaratan. Gamanin yaw ni kasungpasin kajuljanaan mo. Di pa hadunya. Labi luwan hadlaw akhirat. Juljana unda ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan. Suway ingkatan sin ibadat ta tunggal sadya pakain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni hambuk na ini ikaag pang singkitan na yung haununo na kangian. Suway yaw ni tauhidul rububiyyah, tauhidul uluhiyyah hapag ibadat pa Allah ta'ala. Uno pa ini katubah yan. Ha? Uno, tauhidul asma was sifat. Suway rin sabihan tiyatan tumo, tiyataluk mo, impangatayan mo, haununo na asma wa sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na isab, wa huwa an yusaf Allah bima wasafa bihi nafsa.
wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. So ibiyayat to, suway takahagaron, in uno-uno na insipat sa sin mismit Allah subhanahu wa ta'ala nagsipat padat niya, suway tato si isipat habiyayat to. Dami kiyan uno na sabing kya sipat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biya insipat sin Allah subhanahu wa ta'ala, na amurat tinakarong ta, ayaw na kita maguno. Amo insipatong penallahu ta'ala sambil itakip ta pa. Ipagtamsil ta pa. Ha, amo hipang hinibu ta pa, ipang hiningud ta pa makhlukat, ya panjari sin Allah Ta'ala, inya to haram mutalak di manjari. Amo hisipat mo uno-uno na sa kya sipat halom sin Qur'an, ibalik nga sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mo na pahantangon. Di mo na pahantangon. Hasupaya kita atinya di makakuha teng hapamando sin ka Islam. Amo yan. Nasuway ito ini. Nauning mga duwa ing firak, nag-inkar sila ni wala nila bilang ito ini. Sabi lang niya bid'a kuno. Ha? Namataw din inibukon inin topic ta. Sa imakaso sa mismo in silayat to, nag-inkar sin anwa' tauhid as-salasa. Tiyaksim ni Raisa bin tauhid pa to. Ubus sila yung pagtaksim sin tauhid, amin tauhidul rububiyyah, tauhidul uluhiyyah, tauhidul asma wa sifat, at niya wayrulong ni hasyara. Sa amin sila isab, tiyaksim nila isab pato. Lamanin kita nagtaksim, labay din ha kitab wa sunnah, iban labay din ha istiqra sin mga ulama ta. Inawas na halom sin Quran, di na makakuha din hatu ini. Ha? Di na makawa din hatu ini. Bang sin Quran panawhid katan. Panawhid katan. Amo yan imuna hikalappas sin kita no ding mga kangian, uno-uno na kangian. Sibu na pamano siya pamang sajin. Bang yawnin panawhid mo di kau maus-us maabi-abi nila pakalawngan. Dami kyan in syaitan, bang yawnin panawhid mo mabuka in syaitan kay mo. Ha, mabuwahan ka napakusuun tayo panawhid ta. Bukun gaman kita mabuwa ka nila. Ha, suway sila in mabuwa ka to. Amo yan, suway na to hapalon, lagi in kamo, piya pangadyo nini, nahapalan YouTube marayaw. Amo yan. Ini karwan niya, hikalakpasin kita niyo, hikaapang na to, amo in hawala pa di majato di maragpak in kangian yan, uno-uno kangian, uno-uno na musibah. Demikian uno ami ilong tahi kaangkat isabkan niya. Amo ilong taji majatuna. Muna suway ko magbalik atau al-i'tisam bil kitab was sunnah. Suway kita manggayunggung doon ha kitab ibaning ha sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo yanin ubat. Hasupaya kau di kau makatuligi maun pakangian. Maun pakalaungan. Bangsa pa maji majatuna yung ko balik kau hasupaya kau mahaun dun haun. Ha, balik kau pa kitab wa sunnah sawa amuyanin ubat singkatan. Amuyanin ubat singkatan. Wa anna hadha sirati mustaqima. Amuranin amuindan hikabatuk natu pakasabunalan. Imakasusarihin o mga nagbuwal in kitabi indira na muna isab kitab wa sunnah. Bukun ka. Sa imma in problema dun haon, sambil bukun na rin hasunayanon pa rin hasuna. Baitan kau halam sing Quran biya ini sakali sulang. Nabiya din hikapinig na tuha ini. Hangkanyan kamu mga katotay manghurang kamanghuran, parayawan niyo impagpangadji niyo. Hambuk na yan dan, hikasilang sing kita niyo, sin mga sila, amo imang lalawong. Nabangin kita halom sing kaawam, on waktu exhibition ng pakaw ang dalil ding ha Quran naintaw awam makawa nila na jaunuhun amuin ini abi-abiun law niya Quran dahati sa biasa niya yato sakali ampana na kuno ampana na lawong sabab imana na tawag haran sin Allah subhanahu wa ta'ala pila duang kabahagi bukon ka umpay ka to aon mananawag tawag maon pakain gaman hikabatok mo
paraan pakasabunalan. Aon mananawag to hamo, hikabatok misab paman hikalaw mo. Daman na hikajoja na sin ikaw. Amo na in jarihon na misan di jarihon. Amo in katanin panghindo, yes na sa jawero ninno. Bang awang panghindo biyayat to, nahali na kam. Amo in katan, jari na wayroon na hindi jari, o kira katan, na yan, nagmula na kita dunhan. Amo yan, dahing hamanga, hikarwas way kita, mamugbog doon hakitab, iban hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa amo yato impyakwasihat sin mga kanabihan. Insuway kita doon mamugbog hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban ding hamanga, panghindo sin mga kanabihan, lami luwa na in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kato niya, taqwa Allah azza wa jalla, wal inabati ilayhi. Inhi katunya lilukis nira. Ini katunya taqwa Allah azza wa jalla wal inabati ilayhi. Amunay pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taiban magtawbat kau pakain. Magbalik kau kanya. Kuno kau magbalik kanya bang sopa maini kau hatatab mo nalaw na kau nakasihag na kau dahing hapamando sing Quran iba sin sunnah pag-us-us ko wakti pagtawbat. Pakusugain pagmabuwa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala ikaluhay sing katang pakarajaan mo. Sambil hapag panuntutan ilmu ikaluhay sin pagpanuntut mo ilmu. Hikasung sin ilmu, hikasung sin namuin sin pamaham mo gaman. Paluhayon sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Bang yaon in pagmamayta, o ba dahing ha mga tulabol ay wayro ni pagmabuka nila? Wayro ni ni takwa, o ba bang kamo? Aw na taway? Ha? Way? Aon? Aon? Hangkan kaunahan na to, pakusukunin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang yaon yung pagmabuka mo matan patuhan, paluhayon yung katan kayo. Di ikaw pahunitong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyarat niya bang man maramuin, insyarat sin takwa. Pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong paibeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa yaon ni rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Kitaniyo. Intawm amin yaonin pagmawamatan pa Allah subhanahu wa ta'ala yaonin rahmat sin Allah ta'ala kanila. Maluwag in rahmat sin Allah ta'ala kanila. Hilukis sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di yatulawaon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila hamanga sila matan yaonin pagmawa nila. Demikian alam mo dari mga sila timutunay sin mga zakat nila hakana sin Allah subhanahu wa ta'ala hilukis dato sin Allah ta'ala ng mga kakahinang nila iwan sin pagmawa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sila inamun yaon in matan pamarat saya nila uno-uno ng biyita sin ayat biyita sin Allah ta'ala wayro pagduarwa. Ampayan, auning ha mga manusya, sipat si manusya, amoy niya agad nin hawa nafsu niya, bang biyita na sin Allah ta'ala ini, yugdan na yung ginhawabaran niya, di na umatap, haakal niya, di na matay masin, hahinang niya kiyukugdan, lumawag yan duwain, amoy umatap isab ka niya. At awakan bang tungod hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang sa kiyugdan na lumawag sa lalo na yari kita hahula sa Pilipinas. Uno yung panglawang niya, panghukom niya. Mato kita sa pamangako. Yung mga tawe na may mga taunak darasin, sarasin, hawa napso nila. Namang isang sa kugnanan na sin sarasin Pilipinas, mato na isang sa pakain. Muslim kita lang niya isang. So ay nagaroon takalam sin Tuhan iba sin sunnah. Kita niyo. In mga tawe ni palusot. In mga tawe ni palusot. Inamingwa niya. Amo yan in kaunasin kita niyo. In sumunod niyo no. Atawakkulu ala Allah wal i'timadu alayhi
wa tafwidil amri lahu. Amo na ipaguno, pagtawakkal. Pakain ko magtawakkal. Ha? Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw papagtawakkalan pa dugay. Saon pa nagtatawakkal ding hamano siya pa mga tukki. Aw na. Aw pa mga mano siya nagtatawakkal pakain. Pa mga manok-manok. Pa mga undok-undok. Kaya tanong undok-undok. Mataon, mga nagbibisnes, mga nagdarang-darang biyahan, aon waktu haungsod-ungsod na main, ungsod-ungsod nilang pagbutangan sinsin yaon, yato nundok-undok kang biya timatahay-tahay yaon. Ha? Nagtawakkal mo, wala nagtawakkal pakain. Tuhan. Kaya lupahan niya, in tauhidur rububiyah. Biya din. In tauhidur rububiyah, in Allah subhanahu wa ta'ala, saya itak amulya singkatan. Siya ay magdirijiki, bukun ka, huwag razik. Ha? Siya ay magdirijiki, siya rin sa bingkatan maguno. Maka dari kagawsan sinallahu ta'ala, intinda mo yan, misan hangkat tao, wayrun sumud, manjari. Kagawsan sinallahu ta'ala. Hangkan pa kusuwa, ini'timad mo, impangamdos mo patuhan. Ayaw ko mangamdos pa kansyusyo. Sabab iban, impagtawakkal uno sa ibadat. Bukun ka. Nabang nagtawakkal ko, maduhin pa Allah Ta'ala, unan yung pagtagayat ko. Shirk na isab, sakuto na isab, siya kutuhan mo na sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawab, yung pagtawakkal, day min anwa'il ibadah. Day hamanga, sinisan sin ibadat. Uno anwa'il ibadat, suway harap pa kay lillah sa jakatan. Ha, suway sa jakatan. Di makapanaw, bang di kumatingo kayo no. Infinite atau in unununaon. Aun waktu usong namanaw, kimatingog manintok ki no yon. Halawang di na lumaos. Ha, di na lumaos. Nang biya isip yung tawakkalan niya. Isip yung amdusan na hitok Ha? Na yan. Inagisin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Garantulan ko sinallahu ta'ala, bang kau nagtawakkal, hiril kayo mo sinallahu ta'ala, ipagtawakkalan mo. Mamarainin Allah subhanahu wa ta'ala, ipagunuhan mo. Ipagtawakkalan mo hakatan. Sa inya magdepende ha uno. Depende ha iman sintaw. Magdepende ha pag iman sin manusia. Amo yan. Uno pembita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Kita suy ini daran amuin daran nato biyabasa iban tumtumunin ayat ini ubos muna hiyang lainuno impakaradyaan mo pakain pa Allah subhanahu wa ta'ala hiyang la muna kanya karena namamarat saya kau siara intag amulahi intag ununo katantag baya-baya siara hakatunggal niya hangkan ingkatan simpakaradyaan mo hiyang la mo pakain hiyang la mo kanya ang problema mo harap ko pakain harap ko patuhan. Uno-uno na ang problema mo, harap ko muna harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Uno-uno problema, sababin Allah subhanahu wa ta'ala sangat nakaun, nakakikita, nakajajarap, paipon niya. Law masalin biyutang kong sulong-sulong, wayron makakita na. Ha? Wayron na makaingatin ako, nagtawakkal ako, hundok-undok. At tawaon sabi ang mga panakatun niyaon, mataw sabihan. At tawabutangan pa lunas-lunas yung kaymanan. Jinis-jinisan. Supaya alaw niya intinda si mga yaon, di nakapapay Maria Jakako. Mataw din biyahan. Hinang sin syaitan yung mga biya ini. Hinang si mga syaitan sin biya ini, na habok ding hamahi, kaubat sin niyakto. Supaya ipagtawakkal ka pa Allah. Kung nagtitinda, pagtawakkal ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manaw ko, pagtawakkal ko pakain. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. So pa man, nagbibingit ka, pakain ko magtawakkal. Naglalawad ko, harap pakain. Pa, ang pagkain man mo ko, nagtatawakkal, awon uno yaon. Awon takwim. Awon biya mga, hindi uno ba yun, awon biya mga sulat-sulat yaon, bang lin adlaw ini, ni adlaw has. Adlaw ini, adlaw, uno-uno na biya kwan yaon. Bang law ni adlaw, law na di kita kumuan.
Ha? Nagtatawakkal doon ha, wala nagtatawakkal pa Tuhan. Nabukong ko isab, kikita mo rin alumpan dyan, matura ko palaod. Laong magtawakkal ako pa Allah. Way na, di isa man dyan bihat ko. Inya ito na kuno na. Nagtawakol na bihat ko. Ha? Nagkuhan simbaran, naglaog simbaran ni mga bihat ko. Na mo kikita mahayang dakuman way rumbi mga aloy no katukaw bismillah. Ha? Maka koy masindi bangman ko nagtatawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkan na imbar iman sibu daw ni masinway yaw ni pagsabar. Yaw ni pagmalila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita makapidda sa mang aon wayro ni pagtawakkal wayro ni pagmalila simpa karajan nya katan makatupalod law niya hambuk din nakawa malas tudon ko may tamambuk din nakawa ta. Ha? May kaninong panamunulo na may kasusuban sinista. Way mo kingatan, awin na kuno. Awin na kukontrol kayo. Iban tandasun ko, kita umbiadinin, pagtawakkal mo patuhan, ibiadinin pagsabar mo. Biyanin na may pangamdos mo kanya. Magsukul na ba ako? Sibu datiyo ti iwan matawod. Atawa ka, magsabar na ba ako bang wala na kwayro na kawa mo? Napakuisap paway, inahli mo bang pawayrong kikita? Naguno sa Jacob Yalaway, misan hamuk istaway yung minaramo. Dihay sa mapinig mo imbawa ipilihan agam Islam. Hangkan mga kamu, pian yung to imbawa ipilihan agam Islam. Amo imbaway saliha, mahunit maglawag baway saliha. Ha? Hinamod niyo ni haduasin kamu. Bangman, ano karaan kamu rinchik yang kamu, baway saliha. May ita. Hamuk ding mga pamisaliha di magmasukal. Sibu da makaratong kau paway aon marami sinway magsabar kita ramong wiro. Sabab inyan intak kontrol sin rejiki tayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Bang mani sabi ni wala nagpasad at tawakan long tabi na naraan na sadya wala mo liyang kasabab-sababan. Ha? Sa bidda tudim bawa isalih kan na ini uno ad-dunya mata wa khairul mata'id dunya al-matu salih hapasin kataan. Ha? Amo yan. Sibu datiyo ti man sinway. Iman pagdatong mo paway bisan ko nasususa pag kita masawa mo ya kukan baktin pangatayan mo. Ha, hambok yan sipat si mga babae saliha. Ha? Amo yan. Nauni sab kaybanan kausukan dumatong paway pagkitaway isab nakaadjaway nakauno bagtoy maguno. Isa bulaking katano no biyahan. Nay natubo ko ni sabi atong ha. Pagsabar ko paguno at akala wayro nakaadja sab sinwayron mo. Wayro buwas, way makaw. Na amo yan. Sa uno-uno si katan suway yaon din doon in kasabar iyon in pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala sa ta suway yaon in kana araysab. Aming satisfaction niyaon. Sabang malawain yan na ayaw pa kain aon. Misanin ayaw pa kain way. Misanin aon. Di da kainihan kanya. Ha? Di da kainihan kanya. Na mo yan. Mura-murahan hanugaraan kamu kataan. Sino no? Wala pa lagi amin na niyo waktu. Arman ako sana. Ini kaliman ya. Sidqul iqbal ala Allah, ha? Wat taubati wan nusuh. Amoy suway bangkaw nagbalik na. Tumayma sin para akan sin Tuhan uno-uno na suway matan matutuo din nun. Impanayma mo. Buko na ula-ula. On waktu impanayma mo biya mga panulay-nulay sadya. Dami kaya magtawat suway taubatun nasuha. Ang kay mana magtawat to siminang na isa biya kagi hinang kalalangwan. Ha, okay ray sab. Ayaw sadya mo in kay manamano sa di na to magtawat. Asabihanin kita mano siya magkaon. Magkalawong magkasa, magdusa. Sa suway kaudaran na ngayon kaampunan, iwan sin pagtawat patuhan suway tawbatun nasuha. Supay hatay mo sinallahu ta'ala ipakuno mo. Ipagtawat mo. Sa babang ipagtawat mo bukong tawbatun nasuha, di na tayo maon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa ta'wat takhallus minal ma'asi wal atham
ورد المظالم إلى أهلها. Demikian, suway resab kau, lumayo-layo kau, dahil mga hinang maksiat, uno na hinang maksiat. Sibu da hinang yan, hakasipukan, himan hakatampalan, sibu dalaw mo, sibi nakula, anim kau. Layo eh. Ha? Imasin mga dosa. Demikian, waraddul mazalim, amuin bang aun mga taunaan niya mo, tay manghud mo, naan niya mo siya, suway mo noon. Suway ko matukan niya, mga yung kaampunan, atau bang aun ding ha mga kapatut niya, nakawa mo, suway mo hibalik matukan niya. Inyaning ha mga sipat simbar iman. In sipat simbar iman, bang aun tay manghud niya, naan niya. Uno-uno na, nakawa ning kapatut, yahan, di niya hikatug, maraw, bang di niya makat yung tay manghud niya. Atau bang di niya hikabalik. Nabi anwayroon. Bang yun, ayaw pakain, long ta siyanin, ami long ta hatsat siya, long ta nakakuan long niya, long ta nakabutang hangan niya, ikatuta palupa. Hatsat siya nakabutang ingan yaon kanya, pagkawayroon biya mga long ta way duka ing suway hangan niya, sinwala di sa tihil kanya, bagtoy niya unuhon. Ako hun niya na. Kako sa samita, yauningan ko. Bibutang. Ha? Tabi at si Mano siya, amuin matagi mangan niya yan. Nasoy mo at balik. Mangyaw mo nakawa mo balikan matutuan. Sawa, makaulong na kawadlaw mahuli. Bangkaw nakapangan niya, patay manghud mo. Iman, mustajab in duasin tauna uno. Naan niya yan? Ha? Mustajab in tauna niya yan. Amuin dawatul mazlum, mustajab. Amo yan. Suway kita niyo humalni, ayaw pakaruin. Mismo nyari kita niyo. Long tabian ha pagpangadyan, aun waktu makapangan niya kita patay mangutahat bulpen yawn. Ha? Ayaw natugaan gaanon. Law mo bulpen da ba yawn? Ha? Bulpen da yawn? Na in mga sipat sin mga salafus sali, bisan pabiyayat to, mabugat kanila. Mabugat kanila, pa kita wayroon da, way pagbay, way paguno. Pawos misang mawali, di misang ko kumapatay manghud mo. Ha, maglawak na sa ito, pasaran, mulong mayroon dawa, nahadlaw mahuli, maunday paguno. Mangayo ko kamaapan kanya. Ha, kalu maapon na kaw, sintay manghud mo. Iwan tumtumusin kita no, uno-uno, di magpakato tanuin yan, kamaturan, hasawab sin na usaha sin kita. Hasawab sin mga pardusahan sin kita ni nahinang. Angkan kita ni bangonay nang natudo sa baktoy kita ni maguno. Magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Na ding hasabab sin namo inainang mo yan maksiat, nainang mo yan long tamuin piaratungan kamu musibah. Ada kala hasabab sin dosa niyo. Aw nyambihan. So way biat tubang mo tanto ada kala ini ni sa baktoy ka maguno. Mag-us-us, magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin tawat, matutuod. Tawat, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Insarat sin tawat, ha? Subay, amin magtawat ko rin halos ang subay, amin niatong mo na to, di na ko makuno. Di na ko misab-hisab. Di na ko magbalik-balik sin nahinang mo tudusa. Ha? Amo yan. So, sarta, hibalik biya na sinasabot, hibalik mo inaan niya yung patay mo. Ha, bang on na niya may hibalik mo kanya. Ha, inshallah. Ha, amo yan inding ha mga supaya kau di kau majujara on waktu di pahadun niya. Ipanalam na kay masin Allah subhanahu wa ta'ala innahinang mo. Labang habi ayat to di pahadun niya isab diangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala kang iadun kay mo. Angkatun niya. Ipaig dun kay mo. Hasawab sin nahinang mo yato. Ini kaunum niya uno, hifdullah. Hifdullah. Uy, biadin. Pagparihala pa Allah subhanahu wa ta'ala, biadin indakbos niya. In hifdullah, hada sabil wasiyatu sayyidul awwalin wal akhirin. Faman hafidallah, hafidahullah min kulli su'in wa makruh. Wa innama yakun hifdullah bittiba'i awamirihi wajtinabi nawahihi. Amo yan. Inamuin ini ni amin indan ini habuk ding ha mga wasihat sin mga
Kanabihan nakaw na iba sin sambil haunin zaman. Isu naparihala niya ito, naparihalin Allah subhanahu wa ta'ala. Imaksud na natin niya, parihalon sa sin Allah subhanahu wa ta'ala, hauno-uno na kangian. Damikian hauno kamulahan, parihalon ko sin Allah ta'ala. Imaksud niya ini, inamin pagparihala ba amo na ibittiba'i awamirihi. Agarun mo in uno-uno na di akan niya. Damikian wajtinabi na way, lumayo ko isang sinunon niya nga niya. Amunan inamin pagparihala mo. Nabang mo na hinang yan, Allah subhanahu wa ta'ala gumarantul kayo, parihalo niya ako. Di ikaw pasaran, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sawab niya ba ito sin Allah, fallahu khairul hafidha. In Allah subhanahu wa ta'ala, sangat labi, amuin, mamamarihala, paipon niya. Amo yan, mga kiawlungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunod niya, akan na in hadis o beta, amo in, dahin kan Ibnu Abbas. Isun Ibnu Abbas, beta man ka mga waktu na? Waktu na, way pa. Dahin isun Ibnu Abbas, amo na Abdullah, Jesus ini, demikian, Amaon sini siya. Sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات منا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك sambil launta hakay na kusan sin hadis amo in dalil in amin parihalay na Allah subhanahu wa ta'ala naka nato ni maksbiya din papare hina nga ingkatan unong diakan niya, layo isang ingkatan unong liangan niya. Simuda, amo ilong ta siwi-siwi, iwa malako. Simuda haka sipukan, amo iniman hakatampalan, hina nga inyat to. Amo yan. Hini kapito niya, mga kiawlungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-amalu salih. Al-amalu salih, wa tawassul bihi ila Allah azza wa jal. Amo nain, pag-amal salih, pag-hinang marayaw, uno na hinang marayaw, isa ta amin magtawassul ko pakain. Pa Allah magtawassul ko sin hinang mamusali harap pakain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod sa magtawassul pakain. Sawaon tawassul masyru' o tawassul mamnu. Bukod ka na magtawassul ko pa hinang mamusali harap pa Allah subhanahu wa ta'ala inya tudi akan. Wayrun kita nakakain ito. Adapon in tawassul mamnu, biasa magtawassul ko pa mga tao miyamatay na. Mga yupa ko rin unhaon. Sinyaon, ubos ng parkala na rihain, hindi na makasambag sin pangayon. Nakawa na to na yung doa, mga yupa ko matupakwa, inyato, no? May nangyato, pagsapot ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namataw sa nimbihan, laon niya, bukunday sa blong niya, unhinang namutuhan. Bukun ka, indawan nila, nangayo kami maulpato mga miyamatay yaon, nangayo sa kami barakat. Hinang namo sa suluhan. At niya, may matuk papakain, amo na ito mangayo pa sa pakain. Nabiyak kita si mga, amo ino na yun, sindugay nga ka ma. Di na makadiretso matunga sa matupak ang father. O si father na ni mo no. Amo natin pa rin matuba sa mga yung dua, siya nin bahala, singkatan, no? Singkatan, kami nahinang niya dosa. Namo yan, mga kiawlungan sin Allah ta'ala, iwan sin amal salih, mahinang sa unibita sin Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha, unim supat sinaya, wa huwa mu'min, falanuhyannahu hayatan tayyiba, walunujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Beta sin Allah subhanahu, isusuy nag-amal salih. Nag-amal salih, sa hinang siya marayaw, labi luwa nawin puunan sin aramis namin hinangun niya, ding ha mga kawajib-wajiban, ding habang sa pihak usog, iban ding ha babay, sa babay na piyagpidaan sin usog, iban sin babay, tungod pa pag-amal salih, pag-ibadat. Insaya beriman siya matanin pamarat siya pa Allah Ta'ala himinang sa sin amal salih aun janji sin Tuhan kanya janjian sa sin Allah Ta'ala unin janji sin Tuhan kanya dihilan siya kawuhi sa rayaw-rayaw
Long si makeo ulama tinya di pahadunya kabuhi di hadunya lami luwa na kabuhi anan dito hadlo akhirat. Wairun na sa sanyang kabuhi sing kita na nampakulan hadlo mo. Amo yan. Sa tumbasan sila sinallahu ta sin hinang nilaw. Hinang mo manaot maslag hangan inyan marayaw tumbasan ko sinallahu taala. Hat sadya ko di mo hal tuwig patay manghud mo ini bang waturon bi makaan. Hangkan ayaw na to alon la tahtakiran bil ma'ruf. Ayaw mo gaan-gaana sa ula na bi mga basta hinaman mo bi makaan da. Hat sadya ko tumuang tuwig patay manghud mo bang mo yaagara sinyat mo marayaw tumbasan ko sinallahu taala ro. Sa misampay sa piyo mo nakataan sa wayroon niyat mo marayaw on waktu yung kayo mo pakita-kita pa tabi da kumanyaw na wayroon mahasil mo. Uno hinang marayaw sibu dalaw tamanaw maslag inyan tumbasan ko sinallahu subhanahu wa ta'ala. On waktu niya magdipin haw mo. Ayaw pa kahat sumingit kau pakain. Pasawa mo. May na mo siya. May na mo sa ibadah. Ang kani mga sila ayaw sila makuanaw mo. Waktu na ton. Na pagkamiabot na waktu murah-murahan papakbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan sin kita niyo kalu-kalu in sukpat sin pangadyan at ini kasukpatan na tuda bang kita ni masira halaw mo no halong kabuhi diri hilang pa sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan marayaw amo in bang man papakbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangadyan sin kita ni pagpunpun nato demikian bang man papagpunon kita ni sin Allah ta'ala dito halom sin suro abiyasin pagpunpun nato in aqulu amin ini wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.